ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban Sanya ka Lintia Jongpi, ka La ban long ka Jongpi Minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bagi Sarkar Jela minta kila pentikna bagi jingra ke mau bena ni ke Monolith Festival on sepelong ya kira tamasa belai ngilenter ke bansa sedang ho benai rempang araja arpusau. Habis kira bakila patai kubor di melawai ke jingalang jangka Executive Committee ubak penyat ulayat ho bahadim ladap syong jingalang bagi Sarkar kila shim ya karai ban belong ya ke Monolith Festival belai ngi ke ban sedang haka shitarik buat on penkut haka laiterik ubenai rempang araja arpusau. Kumapi tip hadir mengilawan jengok untuk la ASEAN serta sepo Khasi Heritage Village sepo Moplang milabu tarik hajing shisha but nakadau bam lakyar let's say ba dan kajing penbaik lang bang state government kumapi tip pedang jong chief minister pedang jong minister tourism ya ka bang nihap ban penkela but la penlong final sunan ya katarik hadir bangila dep ya ka meeting mencisngi dia kan ni ke meeting mencisngi la penlong ha secretariat but ki EM in charge jungi jongka arts and culture idon lang deputy CM idon lang but ki officers la shim ya karai by Monolith Festival jongka Khasi Hills Autonomous District Council ka pamenta ngi tray lang baka tourism department arts and culture department jongka government of Meghalaya ngin penlong no haka shitarik ar bat lai tarik u rempang ka bamot u February te namar ba ngi i ba hauni ubanai baningkong kibun pelat ki jingpet kre nak yang ka state government khamtam kumi ka Meghalaya Games ka baar ka Meghalaya Day nang ta ka balai ka Republic Day bat kiwe ki program te let's say ka namdon ka jingthut ha pedeng jong uni ubanai kalalungkot benai Januari dan nak yang ka executive committee ringkat ka state government ngila shim karai khadu ban penlong ya ka Monolith Festival hakashitarik ar bat lai u rempang jong snam arja bersau hang te hapo Khasi Heritage Village Moplang.